¿no crees que Mau debería hacer ejercicio y sudar? Gran idея! Vamos, Моу, 120 вольта! Не си ял сладолед досега? Добре, ще е вкусно и ще го искаш бързо, но... ¿Puedes explicarme por qué tenemos cereal como para 15 años? Porque tu hermano es un genio. Envía 150 cupones y recibe tu propio dron gratis. Намери следа. Пише, че е Монстера албовериагада. Да потърсим в интернет. $3000 за цвете. Нямаме толкова. Hola señora, ¿qué tal? Justo iba a llamarla. Escuche, necesito una pedicura urgente y no sé a quién más acudir. Dígame, ¿cómo es usted con el bisturí? ¿Lo lograste? Eres el favorito de tu madre y te lleva a ver a Isaac el psíquico en lugar de Sam. ¿Favorito? ¿Isaac el psíquico? Oh, ahora lo entiendo. Bueno, no... Изглеждаш зле. Ти да не би да... Не мисля, че тестените кръгове са за извънземни. Чакай, ти не хареса ли доната?